Manipur top channel ki maikei any cookie tribe lauthokpi yopa margi lupna sawgalakli Manipur ki schedule tribe ki list ki any cookie tribe lauthokadabani haiba thadau inpi Manipur amasung Meitei alliance ki demand da Hmar furuk ki maruoiba lup ama oiriba Hmar talangbal na sawgalakli lup asina press thadorakpa siolama hai thadau inpi Manipur amasung Meitei alliance na ngarang union minister for tribals affairs Zol oramda thakiba memorinda madu mapung phana sawgali Manipur housing official oina furuk kuntraga nithoi schedule tribe ki list yauri masida any cookie tribe haiba wafam pusilaktuna lamdam masida khunda minari ba furuk masil gi marak wakhal tanada gi thaudok thuandana wa siloidabani haine su sirol asina phongdorakli Manipur lenga ki record ama gi matu in any cookie tribe ki manung saliba furup singdi gangte Hmar paite simte sate thadau baiphui zawamasu matini any lusai tribe ki manung saliba lup singdi ralte amasung amizoni any naga tribe ki manung saliba furup singdi aimol anal angami siru sothe kabui mau maram mari monsang amasum monyon sin singmani amaromdana kidney transplant tawgi state level authorization committee lengan hingankhri Manipur kidney donor gi racket lebigi khudam phangli Manipur human organ transplant tawda logi sana kanglon singak tabigi khudam sangdam mayam ama phangli masida sunatra Manipur kidney donor singi racket ama lebigi khudam sangdam sing sie sangkhra thigatpadi ki phangmangamli kidney transplant tawba haibasi logi matung ina magi imung manung naknaba singna pigadabani aduba case khara mari matani naknabani haibigi aran mase sangsing semjilaga kidney transplant tawhraba haibigi singnaba yaba wafam kya marum thorli aduma pu state ki health department natragana laingak tagidi confirm tawba ngamdri thajaba yaba mafam digi phangma paun hai imung manung gi miyoi sharaga kidney pi khiba miyoi amana pausi shi hai miyoi khrana ma ke asinba sel khara gi damak kidney pi ba yanki kidney pi dringai ki mamang na mahana lupa lak ama phangki aduga kidney pi khraba tungda atopa lupa lak ama ka phangki paus na makata na hai kidney lauriba imung manung adunadi kidney phangna na phona ba amasum transfer tawgi gi process da lupa lak taraga truk gi tadana sankhi sumnata gi investigation tawba khakta da lupa lak ama sankhi operation tawba da lupa lak mangagi taruk phawu sading tawi aduga broker sinna lupa lak mari degi manga phawu lawi habena singba maral sibu wapung kaya marum phongdorai asigumba thawong sing asida police officer sing residential certificate piriba khangbo madi organ transfer tawbagi ayaba piriba singna yana banam thak mayam ama tawbagi khudam su uba phangi masi mari lenaba authority na yengsinbagi tangai phadaba lai hainasu source khrana hairi hauzuki matamda organ transfer tawba haibisi leibak sigi loni hai tawbata di kanglon kharagi makhada mari lenaba authority ga yaba laroga tawgadabani maru oiba miyoibagi punsi hingba sibaga mari lenabana maram oiraga asiguma makhalgi transfer tawbagi khudong thiba kaya marum lairi khudong thiba singaduna Manipur lanai hospital la phawba organ transfer tawba leptuna lainaribani Kumza English singaniga taraga taruk aduwaidi state level advisory committee masimki committee aduna matamdugi MLA su oikiba RK anan amadi masaknaiba miyoi kaya marum member oini yauki hairiba committee aduna human organ amasum tissue transfer tawbasiki rule ama semgadabani adubu mifam amata phamdana maming khaktagi oina semnaga governor da organ transfer tawba horakhi hairi Thazabi abama phamdagi phangba paung hai kidney natragana ate organ amasum tissue sing transfer tawbasigi ayaba state level authorization committee haiba amana pigadabane hairiba committee asi semlibra natragana semdabra haiba mathong khangdi miyamgi wakat mayam ama lakpadegi kaina thangda state medical board na state level authorization committee gi mihutta kidney transfer tawbagi ayaba pi bhoraki adubu wafam asi India gi mafam amatada satna bathokshin nati masi lebak sigi lona yabra haibigi yengsinbagi tangai phadaba laishuairi amaromdana Nambul Turel gi ising isak thokpa yabagi thakta seli mayang ifal koncha ki mafam kya ising na tawri haukiba nong manini asida Manipur gi mafam khara yai marap oina sukiba nong na maram oiraduna imphal phawduna seli ba Nambul Turel gi imai isak thokpa yaba thaki mathakta seli mayang ifal koncha ki mafam khara dadi ising na tawri Water Resources Department nagi phangwa paun hai Nambul Turel gi ising imai hauzik samudra gi imai gi meter satreka marfugani thuga point humfuga manga wang seli duga torel asigi sauk thokpi yaba thakna meter satreka marfugani thuga point humdraga mangani khwairi gi wang bi sauk thokpi yaba
थाक्तुमक्ति यौद्रि डिपार्टमेंट की फंग पाउना इम्फाल तुरेल की इसिंग इमाइसु वार्निंग लेवल की मथक सेली अदुमकु इसाउ थोकु याबा था अदु यौगदब मीटर अहुम रम वाली ममांगदा असौ इसिंग इसाउ मथोखिबा मरमना लेकाय लेकायदा लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मियामना हौजिक हौजिक तोरेल तोरबान सेमजिनबा लेबा हाइजली मरा असिदा मयांग इम्फाल केंद्र की मनुंगसिना लेबा मयांग इम्फाल क्वांचा मखा लेकायदा युमसिंग इसिंग चाखतपदा इथैला कोल निंगथिना लेतबना युमसिंग लोइना थुमजिंग आर के रोबन कौवा युमबु अमना पाउमिसिंग फोंदोरकपदा अखोय हौजिक इसिंग थुमलिबसि सही खुदिंगी थुमली नुंजु था लाकपा मतमदा सही खुदिंगी अनिरक नत्रगन अहुमलक इसिंग थुमि युम इसिंग थुमबदा लेबा यादबदिगी संगोयद सही खुदिंगी होंगलग लैरि हैनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरकली अमरोमदना एनी कुकी ट्राइब एसटी लिस्ट की लौथोकनाबा वाफम यूथ ऑफ ईस्टर्न जोगम सौगलकली थदौ एनपी मणिपुर मेइतै एलायंस की मैकेदी एनी कुकी ट्राइब असी मणिपुर की एसटी लिस्ट की लौथोकदबन हैना भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मेमोरेंडम बिसिनना तक्सिनखिबा वाफम अदु यूथ ऑफ ईस्टर्न जोगमना मपुंग फाना सौगले हैदि लोप असिना थदोरकपा सिरोलमना हाइरिबना थदौ एनपी मणिपुर मेइतै एलायंस की मैकेदी तुआन तुआन एविडेंस क्यादा युमफम ओइरगा मेमोरेंडम बिसिनखिबा अदु मपुंग फाना सौगली हैदुना एनी कुकी ट्राइब हाइरिबसि एस लिस्ट की लौथोकदबन हैना भारत सरकार अकनबा वाफम थमली मिनिस्टर की मैकेदिगिसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा 1956 की शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट रिकॉग्नाइजेशन युमफम ओइरगा मदुदा यावरिबा शेड्यूल ट्राइब सिंग अदुगी इंटीग्रिटी मपुंग फाना सौगदबन हैरकली मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदिगी थाबम अमा चथरखिबा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे लुसिनख्रे कोविड लाइसत हेंगलगलबसु किनिंगाय लेति थेंगनबा सबसाना सेम सारगा लई संबो गोनमै हाइपरटेंशन दगी मतौ करम नाथोकदगी हाइबा पन्नमना था अमा सुपना चथरखिबा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ngarang लुसिनख्रे कोविड लाइसत हेंगलगलबसु किनिंगाय लेति थेंगनबा सबसाना सेम सारगा लई हाइनि हेल्थ डायरेक्टर संबो गोनमै ने फोंदोख्रे measure your blood pressure accurately control it life longer haiba thimda Directorate of Health Services की non communicable disease NCD division amadi National Health Mission Manipur na sinduna Imphal gi hotel MLS ta pangthokpa thoram aduda Health Services की Director Dr. Sambo Gonmaina Family Welfare की Director Dr. N Hemanta Kumar amadi NP NCD की State Nodal Officer Dr. Y Premchandrana President Members sing oina saruk yaki thoram aduga mari lena Dr. Sambo Gonmaina hai non communicable disease NCD asi akhoi punsi mahing amasum chinjang ohelakpa laina singni masida BP wang ba hairagasu khangnaba hypertension hairi ba laina asi hausiki matamna yamna nagan ba laina ama oiri haksang ka hena noikhalakpa amadi yumgi ahal laman hypertension na ba yawrabadi laina asi genetically nabasu yawdaba nati miyo ema natragana ama nahalakpa natrabasu masa masagi chinjangna ohelakpa laina makhalama oina blood pressure BP wangkhalakpadigi ohenba hypertension hairiba laina asi pokhali hypertension dagi kakhoki hairabadi punsi mahinga masum chinjakta ahongba thambagi tangai fadaba chawnglai maru oina thumamadi red meat chabagi sang ngamliba makhen thama mana masing chaba madi namit khudingi exercise tawba mathau thai karigum hypertension asi control tawraga thamaudrabadi heart akai kya laktuna heart attack phawba tawrakpi oithokpa lei phibam singkhrabadi siba phawba yawribani masi punamak thoktana ba madi miyamda hypertension ki wakhalon mapung phana lehanbigi panamda world hypertension day si thama suna pangthokpani haina Dr. Sambo Gonmaina phongdoki afaba chinjak chaaduna haksang sajil chang naina tawrabadi laina asidagi kanba ngamgani haiba wakhum thamki amaromda COVID-19 gi aruba case amata leithri aruba phibam laklabasu thengnanaba sem sadunu leidi haina Pawmising the Health Services ki Director Dr. Sambo Gonmaina phongdokhri thauramasi sarugyaba lakpada Pawmising na hangbu hangi pakhum piraduna Sambo Gonmaina makhatan hai state the COVID laisat nomo gi henkalaglabasu soidona kiningai leiti का है नमी पाइनिंग ओइदे की मांगना मखा तारादुन हाय लेसर असे थियंगनबा डिपार्टमेंट की मेकेदी की तुआन तुआन बि टीम सेमदुन थबक पेखत पाहौरे हयें कोविड स्क्रीनिंग कमिटी की मिफम पांगथोक्तुना टेक्निकल की मतंगदा कुमना खना नैनगनी अनौबा COVID-19 की वेरिएंट असिगी सिम्पटोम असि फ्लूगमाने मारु ओइना माल फेबर अमदी खनाउनाव खक्तनी हाउस फाउबी ओइना लेसर असिगी अरुबा केस अमता लाक्तबन पॉजिटिव ओइरबा मियोइसिंग मयुमयुमदो होम आइसोलेशन तौदुना थमनी अदोमैना मक्सिक्सिन थरांग लखतपो ओइना हेल्थ institutions COVID-19 की ओइबा तोखायबा dedicated room सिंग थमनबा डिपार्टमेंट की मेकेडी खान खिबा लेख्रे लाइसत असिगा मरी लेना contact tracing तौनबा मदी
सिंगनबा मियोइसिंग नमफुर कोविड टेस्ट तौनबगिदमा मिनिस्ट्री की मैकेडी एडवाइजरी थोलक लेथ्री मसी हाइदुनसु सिंगनब लेरबदी इसाना कोविड टेस्ट तौथोक्तुना करिगुंबा पॉजिटिव ओइरमलबसु होम आइसोलेशन तौबियु मौसागुमना लेसेट असिदगी गाक्थोनबा फेस मास्क सिजनबा मति खुद सातोइन हामबगी हाइनबी थमिना सेखि अमरोमदना थांगता यावना सब्जेक्ट मरिगी मार्किंग स्कीम की मतंग वर्कशॉप पांगथोखरे थांगता म्यूजिक मणिपुर की डांस अमदी फाइन आर्ट सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम की मतंग नोमगी ओइबा वर्कशॉप अमा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर सिंदुना पांगथोखरे मेजर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस कप पांगथोकपा वर्कशॉप अदु हौदोकपगी थोरमदा कोसियम की चेयरमैन टी ओजित सेक्रेटरी केएस अशकुमार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ओजोय अमदी कल्चरल एक्टिविटी मोटुवा बहादुर थौरम मपुसुन सरुक याखी ओजा हुंफु हेनमन सरुक याखीब थौरम अदुगी मताना कोसियम की चेयरमैन टी ओजिन फोंदोखिबदा थौरम असि एनईपी 2020 की मतुंगिन हौजिक लेबा असिदा होंगलकलिब एग्जामिनेशन सिस्टम असिदा सब्जेक्ट मरी असिसु यहोननबा पांगतोकनी मारू ओइना साइंस आर्ट्स अमदी कॉमर्स स्ट्रीम द लेरिबा अतै सब्जेक्ट सिंग ओइनादी हानदगी लाखलिबा मार्किंग सिस्टम अदु एनईपी 2020 दा अहोंगबा लेत्रगसु हारिबा सब्जेक्ट मरी असिदा सेमदोकपा मथौ तारि मरम असिना ngasi workshop asida saruk yariba expert oirab ojasin asina pirakpa recommendation sing aduna kosiam na makhata na syllabus and curriculum the semdok tuna thabok oina onthokani maru oina subject mari asigi hana leramba theory amadi practical gi marking system adusu ngasi workshop asigi matung in ahongba soidan leiragani haidiba ahongba asina mahairoi sing sauna kanaba phanglagana ki Panbayabad India की ओइन हाउजे से तुआन बा स्टेट की बोर्ड अमदी काउंसिल ना मखोय मखोयना पांगथोकलिबे एग्जामिनेशन सिंग असि ग्रेडिंग सिस्टम ना मार्क पीबगी सनबी अमलाकपदगी मणिपुर की ओइनसु बोसेम ना लोबा क्लास 10 की एग्जाम असि 2023 दगी ग्रेडिंग सिस्टम सनकीबनी लोइनना कोसेम ना लोबा क्लास 11 अमदी 12 एग्जाम की ओइनसु ग्रेडिंग सिस्टम असि सनबा हौनबा हाउजे असि कमिटी सेमदुना येंगसिनबगी थबकन सथरिबनी अमरोमदना थौबाल डिस्ट्रिक्ट बीडेप वेलफेयर एसोसिएशन की फंड की लुपा लाख 2.50 तेंगमांगख्रे लिलोंग नुंगई आउटपोस्ट पोस्टिंग तौरबा विलेज डिफेंस फोर्स बीडीएफ थियाम ब्रोजेन हौखिबा जुन तरुक मसागी अनाबा मन मरम ओइरगा इखंग खंगौदना लेखिदबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की बीडेप वेलफेयर एसोसिएशन की फंड की लुपा लाख 2.50 लेखिद्रबा ब्रोजेन की लेहौरिबा इमुंग मनुंगी मतेंग पांगख्रेना एसोसिएशन असगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी एन नाबदीना थदोरकपा चिरोलसिना हाइरि सेलसिना हाइ सेल तेंबांग असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की बीडेप वेलफेयर एसोसिएशन ममांग थक्तगी हौना एसोसिएशन असि फंड की सनफम खरा काइथोक्तुना कनागुंबा मेंबर्स की मरक्तगी लेखिदबा यौरप मतमदा तेंबांग ओइना पीबा हाइना सत्नरकपगी मतुंगिना हाइरेबा सनफम असि लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा खुशनखिबनी तेंबांग सनफम अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी शिवानंदा सुरबी की मेम मखादा एसोसिएशन असि की थौमिसिंगना ngarang सेल की मतेंग अदु लेखिद्रबा ब्रोजेन की पुमिनबा मनाउ नुपा थियाम राकेश खुशनखि हाइरि सेल असिना मणिपुर लेंगा की पुनिंग सिंगसिलदुना बीडे पर्सनल सिंगना असियाना यरक मतम मणिपुर लेंगा की मकेदिगी अवाना तारबा मतुंगना डेट बेनिफिट पिबिदुना बीडेप सिंह लेंगा की एम्प्लॉय अमा ओइबगी खुदोंग चाबा सिंग फंगनबियु लोइनना बीडेप की सिंगी थागी खुसुमन असिसु मतम सुनबा मोंग हेंगत पिनबा लेंगा की मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग सिंगसिलकली अमरोमदना प्रोसो एक की मतंगना ओरिएंटेशन प्रोग्राम पांगथोखरे मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मियंग मखा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी थौबाल न सिंदुना ngasi khangabok ta leiba डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स थौबाल की कॉन्फ्रेंस हॉल द डिस्ट्रिक्ट SAATSI कमिटी थौबाल अमदि कक्सिंग कम्युनिटी मेंबर्स की वेब नोम की ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमा पांगथोखरे ngara nungthil pung amadigi hauraduna pangthokiba orientation program aduda samom ibzen district and session judge thobal kam chairman DLSA thobal Dr. Laisram Rina Devi chief judicial magistrate thobal district SAATHI committee thobal amadi kaksing gi members singna tawgodaba amadi pangthokadaba thabak thorong kya sigi matangda Dr. Laisram Rina Devi CJM thobal na saruk yari ba khudimakta thamkiba loidana samom Ibzen chairman DLSA thawal na prokso act 2012 ki matangda wafam kya thamki hari thawram siga mari den tuan committee ki members sing interaction program am pangthok tuna committee asina miyam gi dam thabak thorong kya mai pakna pangthok pangam na busu khana ki hari ado tentana sum miyam da thamjage hausi ko ina di miyam paus matang solution jarage am sum khata bano update miyam pun ngai mina sena channel sigi mekeri gi miyang im hamda makhata na thamjari